Mel khain lo en chiang em ane lom lai be kan yo me ni danga ane lom lo kan tin ani lovin ane lom lai be kan yo me an te mai ni mi khinh te hi mani thiam lo ni in khriat lai thiam thu sei tu kan nei lo ni ti thin lung kam put lai ka ba che fu lo tak em tia thiam thu sei tu kan nei me lo lai mel hi kan tlom lai ber ni in kan tlom lai ber hi kan moi lai ber le kan ngai nat om lai ber mel ani tin an soi bok chu wang ne pu thiam sang apo a che cheve tak mai ngatinge in lo hon sa lawa tiang te chu ti thin lung pu serang chuan midang dem na thin lung nei chung kha chuan hanom se amhel kham mun wam lo mai thei ma se oho ka ti sual pal tlat ka mulo ve tlat ka wa che e ti thin lung pu chungin a han nui ta sanga chu chu akhong ai thak te rai phian ani ane lom phian bok ole video then khat nakina enatan tia ga da thathi en bok teang ti chuan oi me in chak malo pung zel hi chiar pui nei me u kan te tho lom te kan tho kho mani chak ma chiar pui kan an nei dong khan ma se in sarkar lai nge khan in phal tamia lo maya ko mini sa khan kan ka pang chau ti ni berin ka thia min vau dan kha to chen in jing om to lo thunga chak ma kha an lo lu lo tin BSF khan khuda nil report an pekhat jail box ya BSF lam khan chu in pom der tanin ka fenang ni ho a party ho a huai tu aram a sarkar nei tu khan an lo lu nge ti hi chu kan hu a aram ri de pa kan zo ta missionary te kan zo ta sarkar thok te kan zo ta kho than dan te kan zo ta an lo lu hum ni chuan kan hrenge ya nima sela nang mi a sarkar na chang tu kha in ngoi tlata ti chuan an nuwa nang ni lo in ron sarkar ve a chu ta ho tu lian pakhat chu office a ka koma an ngai da ha dang deuh don mo khatia a soi tui chu chakma district council an chak to zia congress bo an tu don to tv la soi kha a phur na ni le da dai maya ka be hian dong khopa nang ni tali chu wang wat kai khain nia nam mangai deuh turin niang chu ti na kalai angai tho khan ni le a be hi dong rama chu da jan we me la me kan be se hi chu min shet pui la kan du chu india sarkar ina khole tuya pom to hi chuak an du ni big mia lo ba khole tuin ni sa chu ni ro se ma se adu du lo lu ringo hi chu ani thei big lavani hi chu idang ngu ti ber hi ne kan boy pui thina chu chu da chuan kan ka seng khan a fila lu le me lo kan nia kil khat chawa thang hi tu ver pakhat chawa da kan ya we me tu ver chawa da kan ya wangin ka soi hi dik mia lo the nia kan hu da thung cheu chuan thai tho meu lawan ti hi ni chakma lo lu tu dang tu hian politics siam siam thatna nia khiat ain lal du na nia khiat na hi alang sa ka zok ome ram chiat na tu ani poa an lal thei na tu ani don chuan halak na hi akal thei tla zera ram ta na thatu zok po ni ma se kan du to ka kan lal thei na dal tu ani don chuan halak na hi akal le thei me chuang lo bok he politics kan khria dan hi eng tika emotak chuan thlak dang lam alani ka bei se ya politics sai lut ve don mo oho evan ti thave ram ve valo manga em ham thana tu tam tak inuna ram tan I chan don ani mo tina bo wa khi eng tika nge a he chuang o tuna chuan politics sai lut don mo eu lian tham zo ka in hai vu ka tum ve ni mo thunai na sang zo ka du ni mo a bo wa ti len le zo la du ni mo ti lam motani kan ngai to na hin lom khri ni patlia tui tak nei kha ke ai nei thui na bi ka fe lawa zpm oi chu boi thak ta ni tuai kan khing pui te walal sailo intingoti kala pom chi alawa hei soi hret ngai ka fe pu do mo wen ti dan hi mak an kal pung thawa hi
makatia bial dang polo ni tho me milar de ming chele chelo lam por ngai to sorkar na thok officer pension to officer len chila candidate som zel mai ni tu le som nga chuang ne to candidate to tiam ni chu ta chuan kabiala po chu ta mission veng thanga mi pizauti an tiam na sa in ka ria chu mi zo chuan ni po ai long ku chuan ma de pon la ve ni chu mi zo chuan pu kel la thang chuama ani hi zei pension li mane poisa nga candidate to an som chu le ni chuan eta mission veng ami pu mal som zuala an tiam le ni por ek lam chu kan nia an chung te point man la kui manani chuta lalming thanga sailo RMS headmaster an som le sop le china banga an office apo tu so kan siam man la do de vanal sailo ron tile dam pabia ML constituency panga silo panga ka candidate ta na an som chu khania mi e zonna pon ti che sak ang ti ka lau he party ya bial da pon ti tho mai a ko pa thuai dan lo ti ama si ten dai le si lawa ka kan kal phung tha ni chuan an tum hi hria in le muin ke hria ni je mi sorkar na phatak siam ain sorkar ve rim dan calculation kha an chok na san chu officer pension min khale thalo pon ngai to mi lawa candidate an tiam zuwa eta celebrity te anan tileta I kha kanom siam chana ko apoi molo ram mangai tu ideology nei vision fel tak nei aniamo lom ngai pola te loin mang thin ta sela khalama milar tak thil thadu ni se ka thia sorkar na zokzun thalo ka tilo sorkar na uluk takin thatakin an thokan pensiona khalai lo tiam ngot chi ni lawa tin kan celebrity san tiam na te po hi an ni tho an mani veng lama choi mo en en lo UM section a po leader la ni ngai lo KPP po committee member po la ni ngai lo eng tingan chak thuta an lar wanga som du na thin lu ha ZPM hi milar te kal te sorkar ve sima ti khan kal phung thar ring ka sia pathian en mala som va ka ring lam lo ha mi te chu wan chon anu forum lo ka ti mai ke chon kan mi ten mi se chianga kum nga do ke son to ta khanin than yam sia chon vote mai to ni kan bia la kwan tu na che hen voter si ka sang ko sum puak oma chu zi a chon minority su sanga zali chu ko ta khwa hei ni min mai popu do ma ten zukala dei an awa in ka ne ya miron thon ve ka ni no pagin sailo zai ngai tlu pum khoma chakma puitling vot nei kha som ni pon tling lo za som ko kan lom lu tan tia ni tu te kan mingan te vi sian zota an soi thelo chu mai ni lo ka bia lain ko som thum pathum oma village council nei lo pakhat zo puya oma ko som thum pa nia hian